Manipuri leiribwa phibam haibadi ngasi bawda matam amada koi government leirida koi peace program daba normalcy program de haibagi mayada lagtatna leiba aduga hausisu PR thamne hairesu masigi koi normalcy program ngamri leiribwa phibam asmaitona leibista smaitona Nikai sila leiriba naharamsi leiriba haramsi sili yenga sumaita kumoran amat tauba auluga kana naharamsi lu tauba piba tauba piba aduga nikai sila sumaita tauga and in a sense normalcy leiri mom chu leiri mom da arwan ko se masi urte ya thakati ngai yam se harada adu Ngasih pancen si ay ngarang lakukan yang mau buat kita pungan di makai dah hubungan ay na ani makai si mau hubungan ay betul lawan ay betul hari ay nabi lebih betul pungan di makai dah laki ay atau ani makai di ngambil dia makai atau ada hubungan ada hubungan makai hubungan di pungan laki ay pada hubungan saya kalau kita anda Jangan mengira orang akan yang kami koi sanarasi outri. Aduna मैं ini di pasal tak berarti sana tu ini berarti. Aduna ini macam kini lamjel roh, yang sesuai lamjel roh, telok atau lamjel ke masih मैं ऐसी outri ini pemanggah koi kalse koi mesti dijagogi, asal outri ba, ambil Tawagpa sedida ay na mayadap kita ay magbago society ma masakta kasi character kadi define to kaya culture ga adu sports ka sine to bani adu yam singata khangna to ra oira khangna su to oira khangna to oira su yamna ay su khangna yamna appropriate oira ay badi koi character building ऐसे character building तो होगी दी म्यूजिक डायरेक्शन इसे फिल्टर इंग्लिश ऐसे मतलब आते हैं तो बोले अदुबो स्मार्ट तो ना character building का यामना दरकार होगा culture हमारी sports एनिमल से ऐसे पूर्ण सुधार को पूर्ण से ऐसे यामना से अदुबो याम से यामना मैत्री जो character तक से मैत्री जो Ini classical dance ni kami ada nak koi pengalaman lain apa siapa koi character building na yang soal contribution lagi boleh. Mana sports kerana Manipur is a powerhouse of sports for India. I don't consider. Betul betul koi Manipur tu lagi apa koi kamu sendiri masih character building itu yang soal contribute tu adu boleh define adu mengenai adu kita kau hari koi character building saja. Saya kami ada koi culture atau sahasa saya masih uning thawak sih atau betul masih thawak kalau PC ada apa sih tamcega atau kasih na ada lagi jadi matamna sum kalau tu koi 18 Juli kalau isu koi karena jangan saya MySpace sudah lagi. Aduh, yang saya kata Manipuri, awak kita film sendiri. Karena tanda tanggung minta apa? Karena tanda peaceful, karena tanda normalcy for kedele. Hai besi, mipung budi mana, aneba, mipung budi mati, makar kita, mereka tu malu. Aduh, kamu suruh karena kamu ni yang ini langsung karena tanda उसके बेदुल लांचिंग का कनाल बेदुल कुकिंग बेदुल बरा मीटिंग बेदुल बरा हाल में सेवा शुरू मनुष्य हम लोग में हमले अदु आइने खंडदी मसला तो दोनों ये ना बाहर तो थमले होता है कोई उन्नत दिन में से दरकार होए मसीह बोलता कोई अदु मणिपुर में कोई मणिपुरी territorial integrity works as a ability. Manipuri level character, I would say,
Manipur society character है मसी फजने डिफाइन होगा मसी कलम साहित्य के लिए यहाँ से मेजॉरिटी होगा मैत्री दर मसी दर अचोगो थोड़ा लोगों दरकार होए ऐसे मसी एक समझले मसी मौका मणिपुर कायदा स्वायत्त टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से वायदा अदो अपनी मोया मगर मिसे मैत्री लेकिन नमूनी है एडवाइस को आईनी अदो मते कराबदा मसीदा प्रोजेक्ट नमूनी को हाइबी मोगा तोगर पादु मुगी वखरो मुझे अच्छी खालोसी कुकीगा नगागा कना को बदला कना वाते की कना वो इस कना को इस को लिए आई से कोई मीटिंग चिंची कोई अदो मैतीगा कुकीगा तो मसीसु कोई नगासु लेरी कोई Pangalinsin ako sila Monsius dahil lawag dahil kaoy at paigi na sa ako dahil nalawag di may tini at kuya kanada masagi amor dahil tayo sana bada dahil na sila at culture da koy na pang tanong sa lagi ano dinam sinse meron character building kasi masita ka ni masilip sila ka ako betul dari itu tidak perlu kasi masjid पूरा अंदर ना टेरिटोरियल डिग्री कायम ना अदुगो नॉर्मल फोरनो अकोई मेतीना सोगो थोड़ा लोग दरकार हो ऐसे ऐसी चीजें कोई चीज कोई कोनो मत टीवी से लगा अल्लाह तो खतरे लगा मणिपुर में ऐसी चीजें सारी तो कोनो में से आयो हम से लगा ऐसा ऐसे दिन से